Najveći izbor igara, konzola i prateće opreme samo u Gamesu. Games, gde je kupovina zabava. Pozdrav momci i dame, dobrodošli u još jedno izdanje Olive Wolf Gaminga. Prošli put smo naučili kako da napravimo Steam account, a danas ćemo naučiti kako da napravimo Origin account. Steam je internet gaming prodavnica ili ti klijent kompanije Valve, a Origin je klijent ili internet prodavnica kompanije Electronic Arts. Dakle, ajde da krenemo da napravimo to. Potrebna nam je validna email adresa, kao što znamo, i u naš Gagule ukucamo ovako Origin ili ti Origin, stisnemo pretragu, da, ovo je ta ikonica. Kliknemo odmah prvi ovaj sajt koji je izašao. Evo ovako. Ova stranica sada je jako slična interfejsu koji će vas dočekati kada instalirate sam klijent, a to ćemo raditi tako što ćemo ovdje kliknuti download i evo ovako za Windows ili za Mac, u zavisnosti šta imate. I ovako, ako ćemo na Windows, kao što je slučaj kod mene, treba da imamo najmanje Windows 7 Service Pack 1 instaliran ili kasniji, 1 GHz brzina procesora i 512 MB RAM memorije. To je minimum minimuma, a preporučujem da se ima mnogo više. Ok, kliknemo download, kliknemo save file, znači sačuvamo file, sačuvat ćemo ga ovdje na desktop, znači na početni ekran, kliknemo save, sačekamo da to sve završi. Ok, završilo je, sad idemo na desktop, pokrenemo instalaciju, znači dvoklik, idemo na run i krećemo. Evo ga prvi ekrančić instalacioni, kliknemo Install Origin i ovdje je lokacija, po defaultu to će biti local disk C, program files, Origin. Ovdje, znači da otkačimo da nam napravi prečicu ovdje na desktopu, u start menu i tako dalje, da pokrene Origin kad god se pokreće Windows, to mu je opcionalno, možete da stavite i da krene, možete i da ne. Keep Origin and my games up to date, znači da automatski kad god se ulogujete u Origin, ukoliko je izašao neki update za vašu igricu, da ga automatski skida, ovo je preporučljivo. I ovo posljednje, da podelite specifikacije vašeg hardvera radi nekog njihovog istraživanja, bla bla truć. Možete, ne morate, kako god. I ovdje dole ono što je sad bitno je da kliknemo ovo da ste pročitali i da ste prihvatili taj Origin User License Agreement. Znači, to je to i onda kliknemo Continue. Vidimo se kad instalira ovo sve. Ukoliko vam izađe ovo prozorče, da li dozvoljavate ovoj aplikaciji da vrši izmjena na vašem kompjuteru, kliknite da. I evo ga, početni ekran. Sad, da li ćemo da se sign-inujemo, to je da se ulogujemo sa postojećom već adresom, to ćemo raditi kad napravimo naloga, pošto mi nemamo nalog i danas učimo kako to da uradimo, onda ćemo da kliknemo ovdje na Create an account, znači napravi account. Zemlja, Srbija, Srbija. Ovako, ovdje stavite mjesec, dan i godinu rođenja. Savjetujem da pravite ovo ili da kažete da ste stariji od 18 godina, da bi se ovo radilo bez problema i da se oni ograde. Potom kliknete ovdje da ste pročitali i prihvatili sve to što oni kažu da mora da se obavi. Ja ću ovo da ubrzam, pošto sam jako osjetljiv na svoje godine. I potom kliknite Next. Sljedeći prozorčić je da unesete vašu e-mail adresu. Sada napravimo, to jest da unesemo onu koju namenski imamo za ove svrhe. Ok, i kaže ovako, vaša šifra mora da sadrži sljedeće:
između 8 i 16 karaktera. Znači to je jedan karakter, jedan znak, bilo jedno slovo, jedan broj ili kako god. Najmanje jedno malo slovo, najmanje jedno veliko slovo i najmanje jedan broj. Ajde sada nešto da iskombinujemo. Sve to što iskombinujete obavezno zapišite sa strane. Znači vaše korisničko ime koje budete pravili, e-mail adresa koju ste koristili i šifra. Veoma bitno, zapišite sebi sa strane, bit će vam žao ako jednom zaboravite, jer onda sve igrice koje ste aktivirali kad ne budete mogli da im pristupite, onda ćete plakati. I baš će vam biti žao. Dobro, da vidimo što ima dalje. Public ID, znači to je korisničko ime po koje će vas prepoznati i ostali i po kojem će vas tražiti. Evo ovako stavit ćemo samo Olivwolf test 2. Dobro, vi stavite normalno neko vaše. Opciono možete napisati vaše pravo ime, pravo prezime. Ovdje kliknete da niste robot i onda imate ovako neki minigame. Kaže, obeležite sve slike koje imaju planine. Dobro, obeležimo ovu, obeležimo ovu. Jel ima još nešto? Jel ima još nešto? Ovo je planina, dobro. To je to. I da kliknemo potvrdi kad više ne bude slika sa planinama. To je to i kliknemo next. Sad, da bi konačno napravili nalog, iz sigurnosnih razloga moramo da odaberemo jedno pitanje i odgovor koji date morate isto da zapišete negdje sa strane, jer ukoliko zaboravite šifru ili koji mail ste koristili, a sećate se šifre ili obrnuto i tako dalje, možete da povratite svoje podatke samo ukoliko znate koje pitanje ste odabrali i šta ste odgovorili na to pitanje. Sad ćemo da odaberemo, znači koje ime mog omiljenog ljubimca. Evo, super. Pa sad ja ukucam ovdje, neću da ti kažem ćelavi. I to sve, neću da ti kažem ćelavi, jel, zapišite sebi sa strane. Sad, ko će moći da vidi vašu aktivnost i vaše prijatelje i ko sve to može da vidi? Ovako stavite, mogu da vide svi ili samo vaši prijatelji ili prijatelji i njihovi prijatelji ili niko. To je na vama. Ovdje kada otkačite ovo, kažete dozvoli gamerima da me nađu po mojoj e-mail adresi. Tipa ako dajete nekim svojim prijateljima kako da vas nađu, pa ako vam je komplikovano korisničko ime, izdiktirate im mail pa vas nađu putem maila. I to je to. A ovo je drugo je opcionalno. Da li želite da Electronic Arts vama šalje mailove o nekim specijalnim ponudama, neke nove vesti o igricama i tako dalje. To je to. Sad nešto moramo da odgovorimo. I potom kliknemo Create Account. Nakon što napravimo taj naš nalog, poslaće nam mail i mi moramo taj mail da proverimo. I onda kaže ovako, potvrdi vašu e-mail adresu ili vaš nalog. I onda to će biti ovdje. I ovaj link, kao što sam rekao, i da bi trebalo da stigne i od Steama. Kliknete ovdje kad se pojavi ovaka šaka, kliknete to i ovdje izađe i kaže uspeh, vaš email je potvrđen. I kaže dobrodošli Olivwolf test 2 ili kako će već biti vaše korisničko ime. Ajde da krenemo, kliknemo get started i sad će nas uvesti na početni ekran samog klijenta. Sad da vidimo. Možemo da uveličamo ovdje. Dobrodošli u vaš Origin homepage, znači početnu stranicu, kažete u redu, super, shvatio sam. I ovo su sada ponude koje pršte na sve strane, neke vesti koje možete da proverite. Ono što vas interesuje ovdje je vaša biblioteka igara. Znači to je biblioteka igara koje ste kupili i instalirali. Trenutno je prazna, ali vi možete to dodati na sljedeći način. Ovdje gore desno imate ovaj plusić Add a game, znači dodaj igricu. Kliknete to i Redeem Product Code.
ovdje pišete kod tako kao što ste ga vidjeli u knjižici. Ili, ako ste kupili kod online, kod prepisujete u ovo mjesto, potom kliknete Next i ukoliko je kod validan i ukoliko ste ga u stvari uneli kako treba, onda će vam pisati da ste kupili tu i tu igricu i vi kliknete Next ili Finish i time ste potvrdili i ta igrica će se naći u vašoj biblioteci, možete da je skinete i kad se skine da krenete da igrate. Dragi moji, to bi bilo to. Danas smo naučili kako da napravimo Origin nalog. Ako vam se dopao ovaj tutorial, stisnite to like dugme, subscribe-ujte se na moj kanal ako već niste, sram vas bilo, pa se vidimo u sljedećem izdanju Oli Wolf Gaminga. Ćao, čao!